Nyatieko mwae tu gotomogakana proposal njalengo mwae gwalie chimbera na roro chitimogakana. I think the latest discussion yalinginga monyore the agricultural show tuali Nyatieko timetin. Are you private to the engagement? I have never been to any sitting, any meeting egukwana namanga no Boremo boria. Boremo bori bwari kurwanira n'ubwe yanti yane okuru kunyamboto. Musubati umwabo tata nje. Ngote birero. Na ende Boremo bori bada abana banyamboto uyu banyabando mbabwate gitaito deed. The only thing you bwensi leadership when yon shirorera konye na abana bari kusale n'Boremo boria wosi to ikaranze bago Boremo bo ngao buri mu mayekome kwende tige kwa Eserekari whether ni county government whether ni national government. Lakini nchongoto I'm on the proposal nga abana bari kera mbabwaji taito deed ari no kwa abana ba mo batindegetwe bae Boremo bori bonye bo kobe kukende ebintu abantu bonsi babe ebe gedokere ye public kebe discussed kebe agreed upon aba murabari bae gwonye n'iki beze gusiba ko Boremo bairwe Eserekari manye komeke gendeta gede a dispute yo Boremo boriere. But to me my conscience is very clear burangu kwano ezai Boremo n'ubwana bwe yadiyane abanye Boremo boria abana bari baba mungu n'uri n'umugakoria n'iki kasi nicyane nje n'umwana bw'umumura bari n'abana bo mwishike igenda atake anything kere people driven abana abangayi bakwenda bago Boremo asigete Boremo bube kwenda tigere Eserekari rarore after a very special agreement na ndege ndogere people driven. So Eserekari Tebwati buri Nyatieko. Eserekari Tebwati buri maria Boremo n'ubwa abana banyamboto no mugako yo kurukunya abantu. Boremo buri umugaka nye nako rukunya abantu. Nyabando nero umugaka nye Boremo boria uyu uri ngo umugaka bwe yanti yane musubati yo manu mwabo tata. Yes.